još jedan u nizu koji ga tera u penziju. Iznova se teniski stručnjaci, treneri, bivši igrači, analitičari utrkuju da predvide kada će Novak Đoković završiti karijeru. Srbin je u maju napunio 39 godina, ali nastavlja da prkosi svim prognozama. Ne samo da se takmiči, nego je veoma relevantan faktor u svetu tenisa. O tome svedoči i predviđanje bookmakera koji ga svrstavaju u sam vrh favorita na predstojećem Wimbledonu. Ipak Toni Nadal vidi skori kraj Novaka. Stric čuvenog španskog igrača Rafaela Nadala misle da će ovo biti Đokovićeva poslednja sezona. Pre Roland Garrosa su me pitali da li vidim Đokovića kao osvajača turnira i rekao sam ne. Ne zato što ga ne cenim, već zato što vreme prolazi. Kada morate da igrate 5 setova na svaka 2 dana, oporavak više nije isti. Ni putovanja nisu ista, stignete malo kasnije i sve to utiče na vašu igru, rekao je Toni Nadal, pa nastavio. On se takmiči kako bi pokušao da osvoji još jedan Grand Slam. U suprotnom, šta je poenta za čovjeka koji je osvojio sve? Zato mislim da gledam u njegovu posljednju sezonu, poručio je.